Hari ubwato budasanzwe bw'Ubushinwa buri gukusanya amakuru mu burasirazuba bwo hagati bwitwa Ryuwang rimwe, bigatangaza ko ayo makuru biri kuyohereza igisirikare cya Iran. Ibi bizeru uri kubona byitwa radomes cyangwa se radadomes, ibiziga bizengurutse radari, imbere usangamo mantena n'izindi systeme zishinzwe gukurura amakuru. Ni na cyane ni kizakubwira ubwato bw'ubutasi. Ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru hakomeje kwemezwa amakuru ko Ubushinwa n'Uburusiya biri gufasha Iran cyane cyane amakuru y'ubutasi. Hari konti ku rubuga X rwahoze ari Twitter y'uwitwa Jin Woo Kim yakizagaragara amashusho y'ubwato budasanzwe bw'Ubushinwa bukora iperereza Ryuwang rimwe. Yagize ati kurasa ubu bwato Ubushinwa burinjira mu ntambara. Ati Amerika ntishobora kubukoraho kandi Iran iri kubukoresha kugira ngo ibashe gutsinda. Ubwato bw'ubutasi bw'Ubushinwa Ryuwang rimwe buri kugenda ku nkombe za Oman ubu nonaha buri gukusanya amakuru y'ibiri kuba ko kanya live ku bikoresho byose bya gisirikare bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati bukayohereza ko kanya muri Iran. Amerika irabizi ko buraho, Amerika irazi ibyo bukora ariko nta gishobora kubikoraho. Batiri ya Wang rimwe n'ubwato bw'Ubushinwa bukusanya amakuru y'ubutasi biri gukorera mu mazi mpuzamahanga. Burimo gukurikirana aho amato y'intambara ya Amerika ari, aho aircraft carriers zinyura n'ibikorwa by'indege za gisirikare ako kanya biri kuba. Ayo makuru arimo koherezwa muri Iran bigahirana amakuru nyayo kugaba ibitero byo kwihimura. Itwiti ikomeza igira iti ikigo cyo muri Shanghai cyitwa Missile Vision cyashyize ahagaragara amashusho ya satellite agaragaza aho ingabo za Amerika ziri, harimo aho F-22 n'amatsinda ya Carrier Strike Groups aherereye. Aho hantu ni hamwe mu haje kuraswa nyuma bikozwe na Iran. Iyi tweet ikomeza igira iti The Washington Post yemeje ko Uburusiya nabwo buri guha Iran amakuru ko hantu amato n'indege bya Amerika biherereye. Amakuru ava kuri satellite z'Ubushinwa n'Uburusiya ari gufasha mu buryo butaziguye ibikorwa by'intambara bya Iran. Bati Iran yarashe radari enye za ANTPY kabiri igaho mu maso ubwirinzi bw'ikirere mu karere. Ese byakoze kubwishaba cyangwa se amahirwe gusa inshuro zigera kuri enye zose? Byabara amahirwe. Bati Iran yanarashe ambasade ya Amerika i Baghdad muri Green Zone, ahantu hafatwa nk'aharinzwe mu burasirazuba bwo hagati. Tweet ikomeza igira iti barimo kukwereka ko Iran irasa misile na drone nk'aho itaza hirasa, ariko nabakubwira ko Ubushinwa n'Uburusiya biri guha Iran kurudone nyazo zaho ibikoresho byose bya Amerika mu karere biherereye. Iran ifite amakuru y'ubutasi agezweho yako kanya ava ku bihugu bibiri bikomeye ku isi. Tweet ikomeza igira iti impamvu Amerika idashobora kurasa ubwo bwato nizi. Buri mu mazi mpuzamahanga bityo byemewe n'amategeko mpuzamahanga. Indi mpamvu kurasa ubwato bwa gisirikare bw'Ubushinwa bihwanye no gutangaza intambara ku Bushinwa. Indi mpamvu Ubushinwa bufite amato y'intambara menshi kurusha ibindi bihugu ku isi. Indi mpamvu Ubushinwa buherutse kuvuga ko bwiteguye kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo si bya diplomasi gusa ahubwo bwari ubutumwa bwo kuburira. Umwaka ushize Ubushinwa bwakoze parade nini ya gisirikare, abenshi babyita imikino, ubu ntawe ugiseka. Ubushinwa ntibukeneye kurasa misile n'imwe, icyo bukeneye gusa no kugumisha ubwato bwabwo mu nyanja bugakomeza guhirana amakuru atuma buri interceptor cyangwa se ibyuma by'ubwirinzi bya Amerika bimenyekana, bugakomeza guhirana amakuru atuma aho buri kariya ya Amerika iri hamenyekana, bukanakomeza guhirana amakuru ashobora gutuma bimenyekana aho buri radari ya Amerika iri. Amerika iri kurwana na Iran ariko mu by'ukuri iri gukina igisoro n'Ubushinwa, kandi Ubushinwa ntibukiri kubihisha. Ibi ni byatangajwe n'imwe muri konti za X binavugwaho byinshi, ariko ikidashidikanywaho kizwi hose nuko ubwato bw'Ubushinwa Ryuwang rimwe buri muri ariya mazi. Usibye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo na X no mu bitangazamakuru mpuzamahanga hamwe n'amasoko atandukanye kandi yemewe hari biri gutangazwa. Iki ni ikinyamakuru cyitwa The Times of India. Hari inkuru iherutse kwasohoka ifite umutwe ugira uti nyuma y'amakuru avuga ko Uburusiya buri gufasha Iran mu by'ubutasi, hari amakuru avuga ko Ubushinwa bushobora kuba buri gutanga inkunga y'amafaranga kuri Teherani. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwaba ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi.
ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki ngo uhagarike ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora akanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Ikindi kinyamakuru cyitwa The Times of India hari inkuru iherutse kwasohoka ifite umutwe ugira uti nyuma y'amakuru avuga ko Uburusiya buri gufasha Iran mu by'ubutasi, hari amakuru avuga ko Ubushinwa bushobora kuba buri gutanga inkunga y'amafaranga kuri Teherani. Igitangazamakuru CNN cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo cyatangiye kibitangaza kivuga yuko amakuru cyayatangarijwe n'abantu batatu bizewe babizi neza. Umwe mu masoko y'amakuru yaragize ati Ubushinwa buri kwitonda cyane mu gutanga ubufasha, burashaka ko intambara irangira kuko ishobora gushyira mu kaga amasoko yabwo y'ingufu. Nubwo bimeze gutya ariko Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Pete Hegseth yanze kugaragaza ko ibingibi bihaye agaciro, avuga ko Ubushinwa n'Uburusiya atari byo biri kugira uruhare runini cyane muri iyi ntambara na Iran. CIA na Minisiteri y'Ingabo ya Amerika ntacyo baratangaza kuri ano makuru avuga kuri aya makuru avuga ubufasha bw'Ubushinwa kuri Iran. Ibikorwa bya gisirikare bya Amerika kuri ubu ngubu muri Iran birimo abasirikare barenga 50,000, indege zirenga 200 z'intambara, amato 2 manini atwara indege aircraft carriers nkuko bitangazwa na Brand Cooper. Bini bigaragaza ko Iran nayo ku ruhande rwayo ishobora kuba itari kurwana yonyine. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press byo ubwabyo biherutse kuvuga ko Uburusiya bwahaye Iran amakuru ashobora gufasha ubutegetsi bwa Teherani gutera ingabo za Amerika. Nkuko byatangajwe n'abategetsi babiri baza amakuru y'ubutasi ya Amerika, Uburusiya bwahaye Iran amakuru ashobora gufasha Teherani gutera amato y'intambara ya Amerika, indege za gisirikare n'ibindi bikoresho bya gisirikare bya Amerika biri mu karere. Abategetsi bavuze amakuru badatangajwe amazina kubera ko batari bemerewe kuvuga amakuru ku mugaragaro ku bigendanye n'ibibazo by'umutekano bikomeye. Bavuze ko nubwo ayo makuru ahari, ubutasi bwa Amerika butagaragaza ko Uburusiya aribwo buyobora Iran ku kigomba gukoza ayo makuru babwayihaye. Nubwo bimeze gutya, yari inshuro ya mbere hagaragaye ikimenyetso cy'uko Moscow cyangwa se Uburusiya bushaka kugira uruhare mu ntambara Amerika na Israel batangije kuri Iran. Ni mu gihe Uburusiya busanzwe buri mu bihugu bike bifitanye umubano mwiza na Iran, igihugu cyamaze imyaka myinshi cyugarijwe n'ibihano n'akato mpuzamahanga kubera gahunda yacu ya nucleaire no gushyigikira imitwe y'intambara irimo Hezbollah, Hamas, Abahuti n'ibindi bitandukanye. Hari ikindi kintu giherutse kubaho kinatangaza abantu, n'uburyo Trump yanenze ikibazo cy'umunyamakuru kandi cyari ikibazo gikomeye cyane. Kuwa gatanu nimugoroba Donald Trump yanenze umunyamakuru wamubajije kuri aya makuru mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma y'inama yabereye muri White House. Ni inama yavuga ku mpinduka mu mikino ya kaminuza muri Amerika, aho abakinnyi ba kaminuza batangiye guhabwa amafaranga. Birasa nkaho Uburusiya buri gufasha Iran gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo ni ikibazo cyoroshye ugereranyije n'ibyo turi kuvuga hano. Mu by'ukuri ndakubaha cyane. Wajya guba umunyamakuru muzima kuri njyewe, ariko iki ni ikibazo cy'ubugoryi ubashije muri aka kanya. Ubu turimo turavuga ibindi bintu, wareka bino tukaba tubyihoreye, wenda tukazabigarukaho butaha. Undi nabaze. Trump yabwiye umunyamakuru Peter Dorsey wa Fox News ati ndakubaha cyane kandi wari warambereye mwiza, ariko ikibazo ni kibi cyane cyo kubaza muri iki gihe turimo kuvuga ku bindi bintu. Icyo gihe umunyamakuru yamubajije ku cyo yavuga ku bigendanye n'ibivugwa yuko Uburusiya buri gufasha Iran. White House yagiye igerageza kugabanya uburemere bw'aya makuru. Nubwo aya makuru aremereye, abategetsi bo muri White House bagerageje kugabanya uburemere bwayo, ariko ntibahakana Uburusiya yuko bushobora kuba buri guha Iran amakuru ku bikoresho bya Amerika biri hirya no hino mu karere. Umuvugizi wa White House Caroline Leavitt yaragize ati ibyo ntacyo byahindura ku bikorwa bya gisirikare muri Iran kuko turi kubatsinda cyane. Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Pete Hegseth mu kiganiro kuri CBS
60 Minutes yaravuze ati Amerika iri gukurikirana ibintu byose kandi iri kubishyira mu igenamigambi ry'intambara. Ati abaturage b'Amerika bagomba kumenya ko umukuru w'ingabo zose azi neza uwavuganye nande kandi ikintu cyose kidakwiriye kuba kiri gukorwa kirimo guhagarikwa bikomeye. Hagati aho ngaho ku bigendanye n'ubufasha bw'Uburusiya cyangwa se Ubushinwa kuri Iran, Uburusiya bwirinze kugira byinshi bubivugaho. Umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin byitwa Kremlin, Dmitry Peskov yavuze ko Iran itarasaba ubufasha bwa gisirikare ku Burusiya. Ati turimo kuganira n'abayobozi ba Iran kandi tuzakomeza ibiganiro. Ariko ubwo yabazwaga niba Moscow yaratanze ubufasha bwa gisirikare cyangwa se ubutasi, yanze kugira icyo bivugaho. Ni mu gihe umubano w'Uburusiya na Iran ukomeje kwiyongera. Mu myaka ishize Uburusiya bukaba bwarongereye cyane umubano na Iran kubera ko bwashakaga misile, drone n'ibindi bitandukanye byo gukoresha mu ntambara imaze imyaka 4 muri Ukraine. Ubutegetsi bwa Amerika bwamanje kuyoborwa na Joe Biden bwigize gutangaza amakuru y'ubutasi agaragaza yuko Iran yahaye Uburusiya drone z'intambara ndetse ikanabufasha kubaka uruganda rukora drone. Amerika nashinja Iran guha Uburusiya misile za balistike z'igihe gito zo gukoresha mu ntambara ya Ukraine. Amakuru arambuye kuri ibi byose yabanje gutangazwa na The Washington Post. Reka tugaruke kuri ya nkuru yacu y'ubwato bw'ubutasi bw'Ubushinwa. Kugeza ubu Ubushinwa nubwo bufite ubwato bwinshi bw'intambara mu nyanja kuko barirwa hagati ya 350 na 370. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ubwato hagati ya 290 na 300. Ariko ni ikintu cyo kwibazwa impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje guhitamo kudashinja Uburusiya cyangwa se Ubushinwa gufasha Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora guhitamo kutagira ikitangaza cyane cyane ku bwato bw'ubutasi bw'Ubushinwa nka Liaoning 1 kubera impamvu zitandukanye za politiki n'umutekano. Impamvu ya mbere no kubona ubwato bukora mu mazi mpuzamahanga akenshi bikaba byemewe n'amategeko mpuzamahanga, kandi ibihugu byinshi harimo na Amerika nabyo bikora ibikorwa nk'ibi ngibi byo gukusanya amakuru. Indi mpamvu nuko kubutera bishobora kurenga ku mategeko mpuzamahanga no guteza ikibazo gikomeye cyane ku mubano w'ibihugu byombi. Indi mpamvu nuko kuvuga yuko Ubushinwa buri gufasha Iran bikoresha buriya bwato, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziyemeje ko zigomba gutera buriya bwato, kandi kubutera bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Ikindi nuko gutera buriya bwato bwa gisirikare bw'Ubushinwa bishobora guteza intambara hagati ya Amerika n'Ubushinwa, igihugu gifite intwaro za kirimbuzi n'imbaraga zikomeye za gisirikare. Icya gatatu nuko ibijyanye n'ubutasi bikunze kugirwa ibanga kugira ngo hatamenyekana uburyo makuru yabonetse cyangwa se abantu bayatanze. Indi mpamvu ishobora gutuma Amerika itikururira gushinja Ubushinwa, abayobozi bashobora kugabanya uburemere bw'ikibazo mu ruhame kugira ngo bidateza ubwoba cyangwa se kugira ubushyamirane. Icyanyuma nuko ano makuru ya mbere cyangwa se yibanze ashobora kuba tuzuye, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zategereza kubanza kuyamenya neza no kuyagenzura mbere yo kugira ikitangaza. Ni nanga nsubikiye, ndagushimira kuba wakurikiye kino kiganiro.